Ekiriya Sisiimuka mwe barabagumaho inyongera kwakora habari yo munsi zaheru mwe barugumana mutifiringa mukamanya ngo akire nakaka ko gambura nyankore ko gambe byensi yo wanyu mbene rizoba twataya iso Omunyabiragiro omwame Eliakim Kapson kanija kwa natuganira aha bugabe bw'abana abana ubundi bashyikirwe ibintu bitari umwe na bumwe bashasha twabatombuhuruzi oburukirayo aha mutego kuzanda aha bugabe bwabo kandi bwo wabuzandaho kashanga ngo umwana tuwamuhereza bugabe bwe nohenderera nkahi ibintu bigenda bita gene byanye nango shitame ugumaho hihi tubase kureba utakashanguriye no koresha bwo kwefura atakujumanya. As you always know that ignorance of the law has no defense. Sebyanye wenkani ndero mwana wanje ninye namuzire manyabiha ibyo nantwenda tumanye omwana no kwatankahi osagankahi obugabo ine kwa no muhabuha namnonga akire nkaka akabana bariyo bagarukwa omakageitu abarukuruga amashomero nebindi nyekereza ayongere ko yanjura abo kwa details zenye mbasa kwa ntaze syaje then nabwanyuma tututireho na no kureba obugabe bw'omwana twakwakira we bari no mwana tata imbaida twakwakira buzo wabere munonga kunyakira mwana wanje Charite izina ni Eliakim Atumanya Kapson ndroya ninga Omunyabiragiro nishimirwa munonga kwijumbi byo bw'omwanya konja kushomesa abanya Uganda aha mateka gatukwasireho yo ninzarwa kanyampu munyaboko Charite nyowenka koronka poloya wa polisi so mwenu wano gamba bugabe bw'abana n'abantu barukija kushangamu n'ibintu bitu babiri tureba abantu ibintu bakureta dena no kubaroya kushirro bwebembezi okubitukajana nkashirraho bwebembezi mbone challenges abana kandi abana hati ni binji mbone cyo bacyo hati gwato kwenda kubusherra kashatsi twaza kushika mu karore 20 echaktire ndure buri yashe none utwana abanyakajara mwenu kose bakandaganisa baje mu 20 then bamperezo bwebembezo kujo cyakajara mu parliament sure mbeno ko abantu n'abantu binji ko okuza kureba population y'abana ko kutabintu reba ureba ngo abana ni binja kutino mwihanga hati kandi ushanga binji tubafa bugabe bwabo nangwa nabebembeze nabakuru b'amadini bakubendo banjera kubisindikirira nabushanga umwete babiyetigereza ngo nani umwe ngo umuntu none ocumanya ngo mwana bamahambere and you like oza hohoza ngo mutakabukuka koko mbasate kubwege mishango umushango gwana kubagwine defense yagwe kurugiro ko bagukuretera ariko kushanga ko muntu bambeherera n'ibintu bibaho iteka ndigera ngo everyone is presumed to be innocent until proved guilty. Yabona so kushanga umuntu yambeherire mwe naho kumuhorereza ncuba kitagwire konka amazima kugarukurugayo nayine kubonereza bwa umuntu uri kubakozire inshobe aha mwana nacenga mbwenu nyenda ngvanze twayitegereza omwana nuwoha constitution ya Uganda netushoborera ngo umwana nuwoha then aho twayogaho tubone kureba nebahereza bugabeki hati omwana n'umwana uri kuba ari n'imyaka hanze imyaka 18 kurugera constitution yihanga ituri kugenderaho umuntu wena oina ahansi y'imyaka 18 nabaryo mwana kandi nangwa no gutakazirwa ruconceived aryo munda nawo no mwana yes yawo in the rights yes now in the rights okushanga umuntu yaba inenda naba yino mwana munda koka nabwo nujika na bible negira ngo rahanga katumanya ibintu zitakafominje ngo munda yaba mawitu mbona no mwana ro kuba aryo munda nawe nayo no bugabe nicyo constitution negira ngo toshime kwa no ihya mwinda nashenga yes abacha ujya ngo unborn child nibashigamba umwana atakazirwe yinora nawe naryo mwana urukuba ryo munda mbwene babona nabana okutandikira aha mwana ryo munda umwana wakura atakakize imyaka 18 abubona nibaba bana so nanye n'imyaka 17 n'emyezi 11 imbanchiri yo mwana aha nabone bamba kwa mu kategori y'abana akuri hasi imyaka 18 notakatire karuru no makaruno katanchira imyaka 18 ugarra higo bwene ababona kategori ejo nabana kandi abana turangu ibintu bugabe bwabo shana mbwenu ndamusi yo muharanje nyine abana mbwenu bambaje ngo dead noza nkahimba gambera so inquisitive abo kureba nyine abana nimbaramusya no mucyara wanje aho kubana bagamatiza kushomesa by'abana bajya ngo dad is going azamba jango mushata barabana konkawe no twana
nyineho abana banana n'abandi nyarabishike bashatu kandi umwishico muto aine is like now 4 days old. Are you for real, Bambi? So she was born on 5th November tukari wa kabiri. So basebo nabanyabo dadarya akagese what they are watching you. You should be watching. So mwenu abana children are very interesting nabana abokore bangu konka abana shanga abantu bari batera ubugabe bwabo kugira ngo babareba batyo tubabafa mwenu mwana constitution jangu uburu mwana wena ainde kumanya muzire we ningashi umuntu ari kumurebera umwana basakushanga yakura ushanga atari kumanya baziri konka constitution ne tugira ngo umwana aine obugabe n'obugabe bw'umwana okumanya ubuzire we ningashaka amanya umuntu ori kumuvunanizwaho twatandukobwe twashito butandikira obugabe bw'abana umwana ine obugabe bwo kumanya omuzire we ningo ori kumurebera ito ntubashereka bishe okay kisho joti aha so nuba buri bugabe umwana kumanya ngo bishi dad Noah mama wanje Noah mwenu okay. Umwana kumanya omuzire we so hati ekintu cyo kubandiza kugira ngo umwana we namanye ki ishena nyina ishena nyina umwana ino bugabe bwo kutura n'abazire be yes ino bugabe bwo kugira no bugabe bweye kutura n'abazire bawe nko mwana nko mwana ashime kuba no tura n'abazire bawe umwana ashime kuba natunga okwegesubwa kwegese bwakuha education kugira ngo you have a right to education kugira ngo umwana kwegesubwa kona obakwaba ko bitabo mune byo nibyo kwenda kushoma kugira ngo umwana akure atakaguma akure arukora mu system zo kushoma kugira ngo oine okushoma okegesubwa ombyo kushoma mbishomero ubu n'obugabe umwana umwana ari n'obugabe kugira ngo habaho ibintu byo kumuha icyo bakwasa kwita ngo inheriting property we applicable kugira ngo habaho ibintu byo kumuha umwana ashimye kugira icyo wamuha arabanda bakora kugira ngo niyo mwana atinguza kumuha tine kinamusigera konko mwana ari n'obugabe inherit property kugira ibintu biyatunga nko mwana mbere kana ntabyine tumushango aho tabyine kibana ngo gutara umushango wawe konka wabaye n'ibintu n'obugabe bw'umwana kugira ngo umwana agire ikintu ekiyatunga kugira ngo wawe n'ibintu umwana umuhereze kandi n'obugabe bw'umwana kugira ngo umwana yabaruwire atunge treatment kugira ngo umutwaro mbashaho kugira ngo n'obugabe bw'umwana kugira ngo yabaye n'obuzubwona abase kutunga okujanjabwa kugira ngo bamutwara bamujanjaba umwana then hari abana bo kushanga yakora umushango abana babakoraho abatandika muni yagira ngo yatandika ku batwekere bahara bitu abana ato ugo mwana nawe no kuba wagira ngo bamuteka teka ko batwekire muharanaka no kumuteka teka umutaka ati ugo mwana ko kumutwara yabakuzura umushango to kumujwanzya na nabana imina n'abantu abakuru so ato mwana kakuba nateka teka kuba yakora umushango to kumuteka mu chome na abantu abakuru nabo bakozere umushango kajya ngo naha police hati yabakozere umushango mwana kakuba bakozere umushango ha police kandi toro kumutwara umuchome ecy'abantu abakuru no separating no miho umuchome cy'abakuru sareho me by'abana harabana yiba kumva bateko mu munaka yabo nago mye bateko mu za remand homes ushaka kashitako mu wacu katakashikize myaka kashika kubakozera umushango gose kuzo umushango bashanga umushanga gukozere gumusingire niba kweta mbazeta remand home bamuteko mu remand home bamuhereza icobonerezo ku rugero kwa kubakoze nangwana na ha police yaba mwana yakuzura umushango yaraba police azakora statement nagwe tokora kumudisa kumuteko mukadukora kabantu abakuru bamuteka wenka kugira ngo mwana nayi nobwabe obwo okuba atari umuchome icy'abantu abakuru so bamutayo no mushango bamukwato mwana ukashanga bamutire atakakize imyaka 18 ukaza ha police ukamushanga ariyo muchome cy'abantu abakuru ubwo no mushango abo ko mwana tashimwe kubana nazankahi tushimwe kubana no mugitana n'abantu abakuru ubwo no bwabe bw'umwana aha umwana twagamba hakushoma ko mwana hariho ecy'abantu binji baruku ekitugamanke child labor niki ukushanga ngo umwana wamukoresa emirimo
eri kumumaraho obusinge bwe eri kumuremesa kushoma eri kumuremesa nawe kugira obusinge akabasa kwashoshetinga n'abandi abaana ejo niyo bakweta child labor nakyo tukiri kwikirizibwa njana neri kumuhenda nani imirimo eri kumuhenda eri physical kugira ngo wamukorese ebintu bango bikumuhenda ushanga mwene oriyo nomumaraho obusinge bwe kugira ngo omwana tuwamwekoreza mu Google kashanga nomubonabonesa kashanga no mistreating ubona n'obugabe bw'omwana kugira ngo omwana atakabona bonesubwa omwana agira obusinge bwe omwana akure nayekunda kuko twagamba cyo kugira ngo namanya abazire be natura n'abazire be nayekunda kandi omwana umuntu nasojja tukashukwa kubatine bazire we hakabaho ki aho kwana ndicyaro kugira ngo yabatine bazire hati nibakoroba kweta guardian kugira ngo omuntu family neshitame ikiza ngo umuntu omwana atayine bazire ninga shabazira bine tubarakuza kumubasa ninga shite barukwebasa kajungu hino muzero wayineho hati barondamu oba kweta nka customary guardian umuntu arareberera ubwo mwana uratwara ubunanizibwa hamwana ogwo bakicomu bakireta omube byo kwerinda ningana bakicwera mu kwetwera anu bashitama ka family harokuba okuba customary guardian kugira ngo bashitama ka family ba consentinga bahereza umuntu naka dena kushanga babanza kuzo mukoti kuza kutunga a guardian kugira ko mwashanga atine munyabuzari we na tayine relative tayine umuntu amukwasireho hato umuntu ahandike impapura ashaba kutunga guardian haza ananga district haroba kweta probation and social welfare officer hata abo bakongera kushijima kajye ngo wanonda umwana okumureberera ningasho nango bakwereza obunazo bwo kumanya ngo umwana ni uri kumureberera hati no shaba uhandika ubwo mwana bamukwereza umureberera koza mu imagining abeka bashitama ababasa kwa binaka kwata mwana ogo bashara mungu nankabe no yareberera umwana konko bwa kumureberera yamusyaho obunde bitakumuhereza obusinge yamuyaho obugabe bwe so kutwahikasha yo kumuvunana abamuhire obushobozi bwo kugira ngo amureberere bamweshamba zifite barabumuhire hataho twije tumanya tutangu ogwo muntu bakaba bamuhira obwa guardian omwana ataramuhambire buhamba taramutwire kifuba hati no muhandika mushitama nkora kiko mukora consent mwikirizana umwana kuba muhanaka mwinabebembeza bukosa bwo kuba mwine kajye nkabebembezi becyanga mwendo tukugira ngo nubastabya ngo ayiroko mutwari namashitama no murayo kangu mwarabo mu buryo bushikire mwakora mwahandika mwene mwakora consent na mwikirizana ngo gunaka charity twamuhereza umwana nanka nwarabe nakora ki niwaramwine bunanizwa ari kumureberera konka kuba kumukhereza obwiro bwinje imishango ituzire tubugana noza kushanga umwana aine bintu bye ngeba ko bamusigire ebyo bazire bamusigire kajya kabazire bakamusigira ningo muti yamuhereza nkekerabo ebe bintu niba bitari bya wiwo guardian kugira ngo aha nabona umwana aine bintu ukatandikira ari atebye mbasa kureberwa ndijo dore ndebera umwana na wanoreberera bintu na numwana nonobere no ebintu no banoberebera trust yo mwana mwene kugira ngo obyine ahabwo mwana tibyawe yo kugira ngo anoza kutandika gukoresa wenda karone utayine kubarebereza kante ko hata atawaro kushanga ngo wabikorora kumurebera ko kushanga ngo wakora icyo bakweta misappropriation iwe kuwaza ko kuri yaroni umwana ine itakariye icyapa wakiteka musente zuwihayo waza kora business zawe waza kugura ibintu byawe tujya ngo sente wazihayo kushashura fees yo mwana ninga kugira cyo wareberera aha mwana ogwe kandi akataka nakaguza kushashura fees hakanda no kureba ngo iyo kure wakikora ahabwo burunju bwo mwana tuwakora kugira ngo kinyoka mbize ibintu kabiyata kukwata hataho nicuba nikenda amateka then omwana oba kuza kuhereza mwene iteke cyo kureba kugira ngo no umuntu bakwasa kuhereza umwana ukumureberera na no kumukuza akabira mu mutiki nibagendera munonga aha burunju bwo mwana welfare yo mwana kugira ngo omwana hibaza kumuta umuntu uri kuza kumureberera umuntu bakwasa ubunanizwa umwana naza kutungira mu businge haramo tori kujata nyine sente zanje atumwana atakundema wakireba ninga shi ati nyoni nza kumurebera because you notega dangu ne sente konko shango mwana tari kuza kutungira mu akasinje aho kuba koti ninga shi amateka nigani gareba welfare ninga shi ahabunju bwo mwana ubwo mwana emikone yariyo nazamo umwana naza kutungira mu businge
umwana hino ko araganyirwemo hino ko arahwe ibyo nibyo tukuba tureba kugira ngo baza kwikiriza ngo Charite Eliakim twarogo mwana umuvunanizwe we ni wamureberera ubwo mwana ashimye kuba naza kutunga obusinge uko mbareba ahaburunje ubwo mwana ta sente zawe zoyine ti murimo gwa umuhango gwo kuboyine konko mwana naza kutunga obusinge nangwa rwo kushanga ko umuntu naza kushaba okureberera umwana ushanga bamiherezo gwe tayine sente nyingi ziryaho kuko mwana nakumuhobwira umwana aza kuba yiniriye obusinge ninga shinika antu watwire natura nawe nga namukunda nk'umuntu namukunda uko bwa kumukunda ushanga ngo baza kureba umwana bareba ngo umwana naza kutungira iki obusinge nicyo kikuru umwana aza kutungira obusinge okay hati nandiyo nindeba umwana ogu nareba obugabo bwashimye kuba natunga atari kubitunga konkati nyine kakwate na guardian we umureberezi we ninga abazirebe ninga hara futekateka unatura mbweno hati nyowe as a third person hinanko basa kutahiramu okuranga umwana ogu yatunga obusinge bwe ninga constitution ninga amateka tinega kompera akasinge na yakutaha uwo bari mununga abucubuze atarareba umuntu wena oyino bugabe bwo kutwa bwo kureport umwana bwashanga umwana nabona isubwa buri ngeri yona no bugabe bwa buri muntu wena ninga shino vunaniza bwa buri muntu wena koreba ngo eje shonga wagiteka umba mateka kora je ubwo mwana nakari nambonabonesa ibyo ko mwana bari kumukora tibyo bishimiye kuba nibikorwa umwana ubwo mushango noza police no reporting aza wuta reportingire naco nikiba kiri kitari kirungi kugira ngo washanga umwana nabambonabonesa ukashanga umwana embere yarukora bamu etariyo otakaje ta nyotu wanje nyotangwasireho nyoti ne kinguza gukora pana niho ino vunanizwa uzaha polisi omanyise polisi nanka umukeje ari umwana atatu umwana uko ari nabona ubwo no vunanizwa bwa buri muntu we no munya Uganda aho uri kureba ngo umwana we nahari wareba ngo ariyo mumbera eriyo wari batari mumbera eriyo reporting ha polisi manyise bakuru be byanga ba kansarazi baroko leaders no bamanyise otana haro nshongetineti hati nawe ayongera ijeshonga kugitwara mba mateka okay twaza kuza omukahumura banywana bitu tuzomba tumwa bw'abashubuzi kuturagaruce tukiro tureba hanshonga ezo bugabe bw'abana enshonda neshonda twateye no hino vunaniza bwa ahabugabe bw'abana ubugabe bw'abana nubwo buha kandi babatabutungire nenche kiri kubaho no hine kuba nataha mwagati yaho tino munyamateka Eliakim Atumanya Kapson no warumuna nashoborora ahashongeje katumure tugaruka kubanza kandi butosha ntubantu leta Abanyabiragiro kubasa kutuganira nshongezo kwata hano turere no kutine kubantu baho twantuhendera Omunyabiragiro twino mwame Eliakim Atumanya ogunoroya ningasho Omunyabiragiro natworeka ahabugabe bw'omwana warga kutwegitaho obugabe bwona yabutushoborera mwina hatiyo nturebe binda hagati yaho byagwasa kwambijwangamu kugira ngo umwana abase kutunga akasinje cye wagira ngo umwana ino bugabe bwo kwinheritinga ibintu by'abazirebe mbwene ndiyo nimbuza abindi magira ngo umwana nyobu namushomesa nimba ninko wamuherezo mbagano gwe mbwe naho omuzire yaherezayo ekigambo nkecho ubwe naba yakora kubina bwe no mushango abana kugira ngo umwana tiyamuhereza mwaha byayine hati ahashongeje ya ukumba kwe niba ko tanka succession ningashi bequeath property kugira ngo kuhereze ibintu hati koko zo mwiteka yo kwebintu dega ndijyango buri mwana we no wino vunaniza we ningati pena shime kubona umuha aha bintu byawe koko batamihire nyensi yabijaba bu challenge ngaje ngo usigira nko buragwa wasigaho buragwa hinaba nabo wahabandi tuwabahereza namwe no bakuzire wagira wo wasigaje ngo anyo wagwa cyo batarampire kashiwe iwe tukakushomesa kandi abandi tabahika hande ngo nkezo wagireho so iwe ebyawo tukaguza twakushomesa hatabatina kubashomere ngwe no bareka batunga ibintu physically iwe tukakuhereza Obwegyese hati ndiyo misho ganyu hati noreba unko kutwagamba kugira ngo okumuhereza Obwegyese no vunanizwa bwawe
ndimo nakumunonga no funasi wawe ukora cyabona kuseye munonga kandi abandi bakora ngakuru kugira ngo bakabwanga Obwegyese bakabwanga ningata barabwanje turabahira mbere kugira ngo buri umuntu ukaburyo bunanizo bwawe umuntu okumehereza ki Obwegyese sechi kumanyisaba basigara nabo bino bushoborozo bw'umuntu mu bwaza amateka nko muzi jango ko bakamushomesa nyoto wanshomesa taranshomisa mbere kugira ngo nishonga kuri munonga kugira ngo obe no manyangu omwana no tar kumukorera favor kumushashura school fees n'obugabe bwe ashime kuba naza kushomesubwa haza nango tumuzire wenka nabajyangu na even state ni responsibility ya state nkihanga na no muzire kugira ngo umwana yashoma yatungo kushomesubwa ekinde kibuzo hato mwana ogabyo mu myaka niyeje yitwagambe yo bwana narebo muzire takufa yo kumutwara yishomera mbene tafire yo kugira ngo umwana atungo Obwegyese so omwana ogwe nawe nabasa kwijo mu bugaza amateka tabari zishe ajya tatati yanshomesa nangwa no mwana atakagireyo abebembeze ubonka kare akaru program yo kuza kucondo zabwa cyo kumana atakushoma obuzubu nubuhabwa cyo mwana atakushoma kugira ngo ningabya ngo abantu bamwe batakumanya bugabe bwabo batakumanya constitution n'igamba ki yahabinduke byo koka umwana yaza umbugaza amateka kajati nyoti ntinyishomere umuzere tashashuriye school fees icyo niyo kushanga bagira ngo umwana wa neglectinga child neglect umwana wamureka tuwabasa kumuhereza basic needs ningashi ebintu byashime kubatunjire mbwenu umuzira shime kwa ngo umwana yaza ishimiro yashoma nawo konkana nabana bine kumanya ngo bine responsibilities zabo tunabana hatabahumire abahereze senior kana naba primary 7 kugira ngo korazo muka otakashitamiyo kajota nyono bwayo bwanje ko mwana niwe oinovu nandizugwa ko mwana hine byoshemeye kuba ndo ukora wakireba hine byoshemeye kuba ndo ukora ko mwana okuba responsible eberaretero muzira yamperezo bugabe bwanje ningo bana bukora batanabukora kugira ngo niwe oine byoshemeye kuba kozire ko mwana kugira ngo obe responsible cyane ako niyo ko kugira oti umuzira yanda nawo nagumana nakujuringa atanakugira ati koka ni wo mwana oine kuba no twaro vunalizwa okakora emirimo yoshemeye kuboko zire okamanya icyo shemeye kuboko riro muziri kitariye cyo muzire nawo nabasa kuzo mu defense yo kuja mutokozire koka ni wo mwana yishika umuzira kushashura school fees niwo gire cyo wa contributing gire cyo wakora kore kuyo kuri samko ko gendo zo recent beno manya sente izikuruga niyo contributing ako twagamba okore mirimo yamane yo kwenda yo yahenda umwana konga kugira ngo zakwaragatera hariya zakutaha mizi ejene yo mirimo yo mwana shemeye kubakozire zakweshirente ejene mirimo yo mwana wene yashemeye kubakozire mbere kugira ngo abana mwazo mu cyumuro oyine kutora vunanzi bakora ngo niyo wakora wabo muntu wo vunanzi bakora ngo wakora ahubwo burungi bwe kayanya ko nuriyo notungure kandi ko kuba ndokora niyo muziye no muhise kitindisa na niwe kayanye nono kiza kitindisa mwe nuwija ukabara kweherera mbuga ukabara kutegura tuwayeze ibintu ukateka dangushona kushashora fees mundo kuje ningo mwishemiye ko nasa kushashora school fees wonga kuteka harayiyaye ego kanko shange ngo wakora makusununji no ndakuza mwishemere rungi kwanko kuba nokoraje hati nawo muziro mutero muhimbo kurwana munonga kora ngo yakuteka azanchiriya Obwegyese akwatwara ngo umwana no rya hansi w'emyaka 18 konka hina bashira handengo ezo kuja mutachiro myaka 18 konka kiryo umwana arukushemesa bwishe ninganyina ahandengeze zahigo aza kuyahikokwe naho yamujabiriza ayefuro ndije nyo nabirga mu manyabihabi akaturize nkai hato agwa watachira umwana arikubasakire imingo Obwegyese bwe aharengorwe ninga akakuba mushomesa ho ntarangu yashoma yahiza so it is okay no hatarobo kushango waba your dependent no dependinga ahamuzire konko kosi koko bakize imyaka 18 shimeni ukuza gukora ki kubasa kugira icyo wayokoro ukabaho ukebisaho koka kana umuzire hati cyo bantu habara bazire kugira ngo abona abana bawe koko mukwatiraho wabasa kureba ngo yanaza ko mugaraji nkejo nandaka sente ko kuzo mugaraji nandaka sente ko kuza kwega ibyawe umusiniya 5 na siniya 6 umusiniya 5 kashika jongo ibe byamureme yo kugira ngo utiyenda kushishoma biriya kandi abo tugira ngo okuzo umusiniya 5 siniya 6 manyachi ngo niyo kubasa gukora umuntu harokisha ngo umuntu tarashemere ibyo konkana yebisaho nabisaho nabasa kubisaho ekaye muri kugira ngo abazire nimwe bana mukwatira habana aharevo yona kugira ngo of course umwana naguma ryo mwana
hati yo hamuzire umwana wako bayakuze najata iyo mwana warga ya okuno mwana wanje takagira tato no mushishe nigashe no mushamukuru wana nakurebera nko mwana kugira ngo wagumana umutwara ko mwana kandi nko muzire rero ngo mwana wagumana umuhabura wagumana umwereka kugira kuri yarwo mukushoma hato kamuyiza kikura ngo yabasa kubaho yahama nawe yagira muka yabasa yazo mu rugendo rw'abantu bakuru hati rero nindeba abana abo kuba bine uburema ahambere yabo hata abo bo hariho rights is different estine kakwatana n'abana bututeka teka ngutubine burema nazo tumeto zibasiyeho generation ngankuru munonga hati abana bo kushanga bino burema nabwo bageta kugira ngo special needs n'ikinte cyakwenda abo bandi benda no bahereza special attention kugira ngo no batekaho amani minji munonga ningashovunanizwa bwinshi kugira ngo umwana we nayineho burema umwana wena atarukwebasa aho noreka ngo wamhereza support nangwa umanyise na bebembezi hari bitongore bikwana byamba hari programs za government zikuba ziriho ukuyamba abana nkabo akwa bine rights zabo abugabe bwabo kugira ngo bo bine nagaje provision kugira ngo umwana yineho uburema ningo shomwana ari yati atunge kineki mbene hati nabo nokora ngo abantu abana babaruho mu abagambera aba probation officer babebembezi kugira ngo umucyanga cyitwine mu mwana ari yati nati hino biyambi bwa government oburuho bwo umwana yakubasa kutungaho hina ishomerero hako ntaro ngo amashomero ningashi eba kubasa kubayamba kugira ko bayega mbene bebyo na kugira ngo cyaba kiruho umanyisa bebembezi nanta bamanyisa n'umushango umwana to wanje kandi atunureba none shikora habunju bwo mwana kandi bashanga ino mwana nkogwe togambire tari kumurebera aho cyanja ngo tuwaravunanizubwa okumanyisa bukiri kwataho kugira ngo nyino mwana konka ayinoboremu ningashi tarukwebasa ningashi nemerume yatakubasa gukora nk'abandi icyo nacyo no kucumanya kandi no kumanya ngo umwana toshimiye kuba no mu discriminating ningashi no yanga kumukora cyo shimye ko mukorire abo kugira ngo ayinoboremu ningashi tarukura ningashi tarukureba no iteka ndigira ngo otaka discriminating ningashi otaka yahuro mwana ahabwe bintu nk'ibyo nango kugira ngo nano mwana nomanya ngo umwana ayino bugabe uko expressinga views ninge teka ninge cyarukurana na yende kugira ngo agamba teki ahabwo burunju bweye kujata ate mwana kugira ngo bamuherezo ubugabo umwana na wakoreki agambe kwa kugira ngo tugira ngo kumuho bugabe kugamba ninga shikugira eki yayereka ngo nikiza kuba nicyo gishira ano umuhurikiza deno muhugura umuha direction umuhereza direction eriyo kugira ngo aba atakaza mwena atakargara wagamba discrimination nejika ngo hine obokshango muzire hina abana bakuba na favoringa kandi abandi umwana na yagamba utakumfa obwira bwinyo okoshanga ngo nko abasigaze nabashoma aha expense yabanyanya abo ko mshija ine ko mshija yo wayenda noza kushwerwa hata aho discrimination yechikecho yo no jigamba hoti hatejo na constitution kigamba kugira ngo umuntu wena nangwa tumwana ko umuntu wena kukosa turya abana toshime kuba nono mwahura abo kugira ngo no moje ninga no mwishi abo kugira ngo ogu numuringwa ninga no mugufu ninga na yera ninga na first born no na first apana abana bona bashimiye kuba bine iko love ninga iko care kugira ngo bono binganise abana bakamba hurira bazire kandi hina bako batakurira bazire hatkunda aze kuhereze kirabo nacereza ari kumpurira na no gwatakumpurira ncumuhe haruwe kirabo harona no kumuhereza icyashimye kubatunjiri hata rukushanga ngo yuwamhereza gift wamhereza kirabo kurigiro kuyakora ninga sho kuyana ninga sho wacumeza kugira ngo nabandi batere muki batere muhimbo konka okutunga ziriya rights okushoma ninga shi okutunga byashimye kubatunjiri tugendera hanshonga ndijo tugenderwa nshonga we ashimye kuba bitunjiri then haruho ekinde kintu kikuru ecyo kuregistering umwana yahiza kuzarwa kugira ngo buri mwana we na nobugabe bwo kugira ngo bamuregisteringa really kiri position umunira na naho kuzarwa yenyine kugira ngo yatunga birth certificate yatunga ki nobugabe umwana kugira ngo buri mwana we na yaba registered yamanywa kugira ko yazarwa nhoro kugira ngo buri muntu nashimye kuba natunga national ID na numwana hashimye kuba ine birth certificate kugira ko yazarwa bahereze cyo notification iyo toza cyo ta nyo kutingwenda kumuhandikisa no bugabe kugira ngo akore ki amanywe ayahandikise
aramaziro kujya nyogo mwana tinguza Ihangara kumanya umutekateke. cyangwa ihangara umutekateke nari muparange mwe n'ubugabo bw'umwana kugira ngo yahandikisuba then abana bo kushanga guba bine emishango nawe n'ubwo umwana kugira ngo yatunga legal aid government yone cyumanya kugira ngo umwana yabaye n'emishango yayine kugira ngo yabaye n'umushango gwayine yatungo kuhaburwa omateka ninga shinkaroya wo kubasa gukora terenshongazi no batekaho baraye bukuvunaniza ubwo abana bwo bine emishango abo kurira no bateka kugira ngo gukora terenshongazi ababana bine mwe babatera horoya wo kongera gukora ki ukongera kurira shonga zabo bwe n'abazire kucumanya ngo abana bashemirire kubana batunga mu manyobugabe bw'abana kandi abazire no kubahabara kugira ngo abana mu baherezo bwire ndio muzire nyina abana baherezo buzire baherezo bwire manye shonga zo mwana yine manya omwana cyari kwetenga urebe ko wakubasa okumuyiha munyesya aho kuba nko kubyana cyo kugira ngo yegeso mwana mahanda kwaroba yakuzire atarugurugamo mbone cyumanye ngo itwe nk'abazire no vunanizwa bwitu kugira ngo abana tubareberere abana tumanye shonga zabo tumanye bugabe bwabo obine kugira ngo tubasa kubiyamo abantu bo mu Gacencwire kandi ubwo no vunanizwa bwa nko muzire nicyo shemeye kuboko zire ahamwana then bakuru b'amadini abebembezi bebyanga mwena no kubagira ngo novunanizwa bwanyu ukishira munonga na police bagigambo munonga kugira ngo barivuga ngo ezishonga z'abana bazigenda ho munonga kugira ngo abana bamanyobugabe bwabo abana barebuka ngo babareberera aho kuba nobwa umwana kugira ngo amanyobugabe bwe kandi areberwe kugira ngo umwana base kureberwa ngwe police no kugira ngo ezishonga abakwana na police inde bitonga bya child protection unit ebyo no kubikoresa kugira ngo abana babase kumanya ubugabe bwabo abana babasa okureberwa turiyo ntendera kwa tuyino tikiti nkabushato bonka noza kushanga ngo omusheija na baba tachitura no muchara we nga yabari nko mukazi we nayenda ngo abana abegaruze ningo mucharo shangana ndabana abegaruze haza abana nimba basa ningishe nabasa kwa herezo ubwo bugabe bwone ahwawa uhinaka kwakuruza kakwasa kwana kakwata unimbasa kwashomesa nimbajweka nimbaraguruza ninkora burucumu hatishe nana izira munkai tendere hasi ati ngo kutata ijuka ishe no nishi ngo kutwakira kandi bagira ngo buri mwana ari no bugabe naze nakanga yo namureba kandi eco naco kumva mutikirizine aho no mukugero mukoti kumukuzo mukoti koti yo ereba welfare yo mwana yo nazo kujya tinyoni nyebasa nimbasa kumurebera nza kumushashura school fees uko shanga oyo no murumo go bitabasa kwerezo mwana obwire hataho kote kireba mujya tahatu no manya umwana meherezishe iwi wor business woza gukora sente obe ni washashura school shashura fees agire ko mwana naza kutunga bugabe bwere cyo kucumanya mwana kugira ngo koti yo nereba ahabugabe bwo mwana welfare yo mwana tukugira ngo umuntu ayine sente nyinji no stari yeco omwana uriyo no munyiga twaza kurga ahambeho ahabo kubana muze ibsinsi nariyo neja we thank you very much. Thank you so much. Turukwendera abantu bona no kubehaniriza kugira ngo abana tereke ngo twarinda obugabe bw'abana kandi abana tutwabanyiga kitari yeco kitari yeco nibakutwara mu mbuga z'amateka we bari munonga ninda program no yatagata akire nkangata bari munonga ni ku moderating na TV West nabo nimbasima management abukoreta program munonga zo kushimisa abanyarwanda abanyampumo mwe bare okutereza product nyingi twaza kumura nsa kwa twakira mze ibisinsino otakarga program eya Sisiimuka nyampumo